apa mas? Jawanya mowo. Ya itu ternyata sate apa? 5 tusuk 5. Hah? Kita terakhir. Meresap semua. Ini guys satenya. Ada sate kelata, sate bumbu kecap, ya kan? Sate kelata itu apa mas? Daging sate, daging domba yang disajikan dengan kuah kulit. Ini rasanya dengan kayak kalau yang biasanya ini sate bumbu dengan kayak sate di luar itu sate bumbu. Menunya banyak. Ini ada ini yang spesial ini ada kice. Oh iya dah. Kice itu tongseng hopper. Kalau ini tengkleng rica. Kalau yang kuah-kuah ada ini tengkleng kuah, Iya. tongseng kuah. Aku coba sate kelata ya. Jadi 5 tusukan. Oh 55 ya? Kamu apa? Nggak tahu. Tahu. Bingung. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Di sini tuh sebenarnya rame banget ya. Cuman mungkin karena PSBB atau Only bukan 'cause jam you makan set up siang the ya. angle. Web that you Jadi, weave got us coba ya, tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy, reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see Coba nanti kalau ke Solo mampir ke sini deh. Tepatnya di depan Hotel Alana. to the outside, then Tempatnya pas ya. Nunggu makanan dulu ya. Kita lihat cara membakarnya langsung ya guys. Tapi ini masih bikin api tapi bukan api unggun ya. Bahasa Jawanya mowo. Mowo. areng. Areng. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says it's more than meets the eye. Show off your fantasy, reality. Whoa, that's habis yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. Ini tengkleng rica sudah datang. Ini tadi apa ya? Apa tadi? Kicik. Oh, daging juga ya. Ini tadi harganya itu yang mahal itu satenya guys. Sate tengklengnya bukan mahal sih sebenarnya, cuman gede-gede kok kayak gitu. 5 tusuk 50.000, jadi satu tusuk 10.000. Saya pesen beberapa, bukan cuma sate aja. Ini minumnya nih yang lucu lagi ya. Ini tuh wedang rempah-rempah. Jadi tuh ada serai, ada jahe, ada laos, ada daun
salam, semua pokoknya lengkap. Nah ini wedang, cuman aku kan panas, jadi aku minta es. Akhirnya jadi es wedang jahe. Unik loh ini, serius. Aku baru tahu. Sendoknya belum ya Mas? Sendok. Ini loh, Oh, no, ada. Ada. Iya. Kita cobain sate. Gila, sumpah, gue enak. Mantep. Itu satenya tuh ya, ada bawang merah, ada lombok, ada tomat, dan ini ada kubis. Tahu ya, gue enak sumpah. Cobain ini. Gini kali ya. Ini sapi tengklengnya itu ternyata sapi apa? Kelapa. Ternyata itu dia itu dikasih kuahnya gulai. Oh my god, sumpah mantep. Saya nggak tahu sama sekali. Kenapa harus pakai besi, bukan pakai itu ya, bambu? Karena dia itu biar meresap matangnya itu. Kalau pakai ini kan meresap. Di sini rame banget. Yang emang rame sih, yang datang aja artis-artis dan para pejabat. Nggak diragukan lagi. Coba kita nyobain icipnya ya. Enak, dagingnya empuk, mantap. Top. Rica-rica, bakar loh ya. Kita coba ya. Bumbunya meresap semua. Terus sumpah enak. Kalau nggak datang ke sini, kalau kalian ke Solo nggak datang ke sini rugi. Cobain. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Tinggal satu, guys. Gigitan terakhir.
enak gak karuan. Gak rugi makan di sini.